Mema emergency Ghana etiefo ene ahwefo nyina akwaba ene nso ya sanso ahia biem ya de next story no eba bedan won na abusua se mo bekae a na no bi ye wa hase ya na maami bi ne mofranta afo ene ne na eba fidiem hase ya o kire se mofra no ohun o mekira kwan mofra no ayera ohun ni mo mubusua ni bia enti se obi eni mofra ya omra no o mekire baby onimomo no momfa mofra enko ana se busuani bi ana ne maame ana ne papa bi de embra no momra mefa mofra eno ane ye ka asemi ama yie ye de yie tu yie maame da maame yase ene obi afa na asem nko obi aka ofie na maame so wo ho no ma na mofra ne nana de abufuo ba ne ho ofie ebekeka na adwen kire no maame je se obunani ani suo amodimika abafidem ha se na yensemre yenko ne yenkonkotie asam kopoten amaami baye no obekeka kire na ama obunani ansuo a wote se onya akranko ne ho betofo yenko ne yenkonkotie asam kopoten a apiem ewo honom ne ba ne aka chibia no me de ababedam mami dabi mami ma ti se mo kan se me de kuku efu a mo fo efu a na papa papa na mkan na ya nwra de ya nwra so we ti bo ti mkan na atom okay dabi wadaroma nanu nkomo ade bedan ene ne esi ekire nyina bo ne tofa kakra bi na fe mi nkoma me ho pa choyo me damasi na efiada holiday no me da ho mami woni no ansa mami ni kai misa unhun ba bia da so me hunu so no ne media me ton ade anti me nim se okay me hunu kwan so me hunu se ono anase nti so on de on ne me a me ton ade okay yo to nkomo no so fiara no pa me da ho na obi bopuno nko ya bomi pon gate no na me si me nana no sori nkohwe nipa omubo gate no na omuko ya wo mada na me si adada de uko na ada me si kokohwe nipa obo gate no enti wo saba na sabre no na abose kakre bi sis boy anche na mbai okay fa se sis na okay sis na enti na me nana no o ba na si na danfofo na ba no ho na me si e ba de duaku na se wo de wakonya danfo a wo ba wo ncha no pa yi e ho na me sorry ma ye na me ntuma mi kata me ho na me de twa me ase na me ba na nkola nkitinkiti mienu gina ho ntafo no gina ho na no pa ma wo ru ma pra o si an ma pra ma wo ru chance o si an ma dwale na no pa no si ma bo akpeje ho mo ba ye den na o si o ma ba school mu na minana no ni book akabonte enti madanti ho say ye friend no ba fa book no na me si na aka mo bei na mo di book no bank enye na o si da bi madam say so bi je ni book abonte ho no ma ji say ye friend ba na wa bo no enti madanti school no ho twa no say o mla na o bo no enti sa time no mo ka asem ni nyina no na u gina ho bi na me gina ho na so me na me bi sa mo say de na mo pe na mo say na okay na ada na mo afa ma o si madam ti school mo ho say won be ye won bla na on bu na so na fa book no anopa no pay ene holiday so obi anko school na de na madam betra o say ye na mpacho bra no oni nkura ne kasa na nipa ofie o obi hu obi ani ho mini omumi asanko a new site okay mini nyame na madam se ni mini nipa mi ansa no nkora mi ansa yo ye na ejina ho ye kasa obi aso ni dem okay na esi ndi eti sadia ndi mi kofata ri ahye na ye nko na mi kohwe madam na mi yi na mi nkoji book no ma omo mama ni ani o na mi sorry nti mi ko dem na ma mbo blaze akọ na mi fata de hye mi ko eni say ye kwa na omo say madam class able oni school mo eti ko me ba o me ntwa no bra wo ni wo mu free fie no na mu ko o mu school mu ho yes asa no mu ka kire wo
nti baby ona na ne ko school de se wonim ho eti woni omo ko school mo mo ko school ya do school mo ho ya do kwa ma na o se yeah wadan ni ho na yi book no so nkora afafa betete enti mi nja o mo na we sin de ma me anko na me ko hwe baby amu free mu fie wa he ana omo di mi nam saa kodu yi ya kofa baby omo si omo free kote saa no mo ka chere omo si omo free kote afa de edu ayi anwa konta ho no no na nkole omo kroso kwa na si na mo kwa he so mo si mo free kote ma anko kote ho o si da bia ha na eche na omo di mi fa baby omo tono petrol ye fa omo ni lugu saa na eko aka akra ya do dwase new side na si na mo free he efie bi edua kuso bi wom na mo ko bo gate no na si ho na wa ha ye bie gate na ho na afo sei edua kasie bi ho mitimi kire efie kra ho sei mi sore sei amatimi di mo akọ enti na si so obi ani fie ha eti oni kra ne nam ni na manhia obi a ye hia obi mi ko hu dokunu wura bi wo finfi ho no ena me di nkora me nsa nyina akọ no sei mpa acha wo ma me dokunu wura ti sei o se ye pa acha nkole uni mo mu fie dokunu wura nso ho uni mo mu fie na o si o we ntafo no minimum mu fie eso chebe bi omo we o si mi so minimum mi baby omo ti o si woni baby omo ti ene ya stand up no wura no ye kokra ene echire na me si just new site edu de eti fie na wode mu fie na nkora ne de ko wura mu no mankoto obia wo obia ni ho wanko hu se bia se de person can say no o si ne mahoro ne masku ba wanko hu hwe me si vanda mu nyina se wu pa amatimi di makola asakwe no new development na efifi wo hu sa no enti na me si o when the set side ya mitimi nja o muso sanko na ma family na akofie me so me your bad time na me si me yesa ba anya konta take na me so mo ni se media ba okay bra wodi wo mo ba han me pese ma meet ha na wadwen popa ne se wadwen po o mi da mi jiri so ma yira okay mi jiri so ma yira nya me so ni mi so ma yira mi ntimi ja o mo enebo ni doso enebo ni doso mi ja o mo so na bi ko ye o mo a ye ba ba chimi nana no school say ye hu se mi ni o mo nante yeah anti na me di o mo ba ha okay mami usi unim ni baby ada ho so oni mi dia okay meba mesa ba ho o si odi mi akọ ni fie da minimum na minimum ni he o nti na me se me ko ne ho aba no mami what to say ashonya mi adumayo okay oba ne Priscilla ona nanom ne pa omo de say omo brofo de de say e pa cha omo de pa ko de omu de na brofo de bi nti Medaland o say Medaland omi enu nyina Medaland de be ne so oduro okay ani ma me nya Medaland mu Magdalene okay fares Medaland ni nyina si wa mami onu obo mami die pa cha me mo omu dua wa boni dua me mo oni dua me bi sam prensa wa boni dua pa cha de bi wa sama na envie pa cha de bi pa cha me chase na me kama asem chase me pa cha adano ju adano me te sa asem we nyina na me se Priscilla kana koma nto no yem de omu de ne ye ne kote nyina wonya bote na me kwa daivi ho bisu minimo no pa minimo no pa kwa ba so to me nchine bi minimo ni fie na minimo ni fie bisan so minimo daivi fie na me ko ne ko bonkomo me ba o da bi o me ba o se na o to ne de no o to ne ho nchine ne ba ba ma so na asisi no mutim ono da bi so minimo bisan minimo ni fie na na ka ya da na ka ma bisan minimo fie wono ni mi fie me so minimo ni fie na wono so to minimo so de o ya ma be me si woni minimo ni fie na me di nkora no ma ba minimo ni fie wono ni fie me so minimo ni fie na okay ti wo de wono ni fie weda no
se de ya kanom enti mama woni mu no ba ono de woni mu me pa na ntafo na ma ho no moda sa me na me ti bi akon enti woni mu no ba woni se me bo ye make it clear ye famra from woni mu no na mu se ye ntafo ne nanano no me so me se a me hu no kura me hu no if you say nipa me ton ade nipa be se bi ba kura what on me ton gale what on chine me se me ba kura what ho no no minimum no se nye so betina me nche ya me minimum no ususu say what minimum no bisa so de kwa ba kire me ana wadwe o se bi onimu no wo hyeda so onimu ana ni mu de onimu nya me ne da ko bonkomo da bi minimum no pa na me sa de na mo ko na mo toto na so o ahwe eti woni obi a oton na na place la kire me se ata mo se ma amene ti se me hu kwan ko fie o me ko yeso ma ankoto no bisa no se nkola no de o ma kire me ana bisa no minimum nkola no bisa se minimum nkola no ba na aha no de ya minimum nkola no minimum davi me ba aha kakra yi no se ya clear ha asam no ye ntumi hu no nanim ne yakọ because mama what they say Pastor me Grace mama Grace say onimu woto wo ne ho nchene o so ne to wo nchene wo se won na enenam ana woto no wo fan me ko ni fie ho no bisa se so minim ni fie me ba da bi trouble enye no ho me de ba eti obi a unto nchene ne nam obi a ho a wo kai so nipa bele to nchene nipa bele so to na mi tobi nti mi man hye no so say we say nipa mi ton ade na obi so tobi na mi ton na ma hye no so say we say mi ni obi ani asem mi de mi ni afa opa na na eti won kai no kura mi kai no evangelist me kai no because ha kaka no ase ya je me sem kaka won wo gina dua a o wie na betimi aka say ohwe Davi a ne fie ko nanim okay betimi o say ne refi exactly ana nipa bebre na ntan shade enso okay so ka say oye businesswoman amanfo ba ana no nso oton ne de enti ebia wontumi nhyɛ obi anso okay enti so ka sa menene ya adwensa okay me na me pesa me je mo nso mo adwensa ye kwa ye nu ba bia edu me bia bitimi to wade na refi na refi okay obu ha awu se enam se Davi gare ni nti nipa bebrebe hu no a kyerese da onu behu nko ti asem ne ye de ma me ne kan ne se na okọ ni fie yesa usu ko ni fie na me ko ni fie na san kura so me hia ni D&D be flare no me say Davi wo kwa chima na osen ani o me ba na mo so gani o de kwa chima ohima yi okay ohima mi we nya me momo dia ewo mu a ehia ne se Davi nim se ne nana mpo ne kola ho ne ye be ba ho ho ne ye be ba ho ohima enkomo ma mi se wo se wo ko ne kobo nkomo nye se wo ko ton wa de no tobi but wo ne kobo nkomo wo ka fa emu no aha na ko wo to na mana mudi nkomo e ti we said down to ho say e get na down ti na wo ko nkomo that is the time me the graft me ta yeah odi ade akwasia de mununkum enemy a man who never lost such yeah time mazi makasa magazine sa 21 days 21 years magazine you to me bodity na me hwe no me say we name us sofo oba adu mo be preach da bia hey nipa ne toso sa yakwa ya nyongu no hwe say da no ayi enka ne say ayi fru ase me ko ho me ba ana obi gina me ogina me na mtwa mu ma ba mazin be kanyam sem mini man no mti wo me kwachi ano sofo wo be chia me abia ma kwa ayi fru wo me nya ka fa me ne watwam I'm saying ke minimum Naima engineer party so mo do so a oh so I had that nyane co-friend sir onye dey co-friend okay well they are not mami so mu bi okọ nanim kakra ye better na say I don't really know but natural nanim e pacho we so ni mi amate na ye ntwa so ntia tesi a no esu a wode ba ha se me mabo ne dua na ye mo ni dua me ko ho man dey no ma akoto no enti ne ba be ma ntwa ne ntia trouble me ba pacho me ba ansa na e bedru dua boni mu no
wo na nanom no de yete ye ne se omutimi ba ho na omukọ ata ho omuba ho wa yija na omukọ ata ho enti nkoda nketewa no yede na omuba ho no musa akọ omunko na ba kwa na David me ko ho no mo me pa sole sande na me omo aba omayira pen da po mo nyila ada na mama omo aduane na omo de ko ata ba akoko je omo kwan ye omo faka sa me so me wantafo na omo faka na omo ko eti saada no a omo no omo maame na eba saada no asem ni sie na nyede a wo ye na nan die wo ne wo ba eyibedi nkomo wo ne Priscilla di nkomo kan sen o se die ne sie man koda ne yira wo si anapa no fly down anapa no eno wo se mo ye wo mo danya na ye na ekobo 8 eno wo se ami so so mo ba ne fie 6 yemi ya se Leslie ni ha bi to wo se ekobo 8 no eno wo se mo ye nkola abone mo de me ye aduane amam mu didi wie a mbe nduma de bedi mu te place le pie wo pie pa enkola da sorry me ba mama wo ma da sorry mo ya so adini bi eno kwa de na ye adano ya wo adano ade a chief ya dan na ye holiday na nim de ona na no mbe ka fa oba no wa onim de omoka ye want to read but what say that we mo na de omba na mo kwatata no nyesa me de no na me te say yes wo de naba wo mo se wo ba no ma o maduane ni omfru school bo mbene nam saa kosi se ade abesa obro wo mo obo mu di tofia no abro wo mo boa ebia na we feel ya mam sisi ese me ba mama ebia na we feel mam sisi ese nkoda holiday anopo ma da sorry wo si o ka chom se mo ye nkra boni pa na wo de wie de me ya mu be mu de am de be ye mo eno na ma wo mu pie kwa abontena wono no wanim wonum se bi o mo kwata ma me ho wo ye ma ntam ho no mo afi de omu mefia da de wote ya ne se ye de nkola na ba ti bi so ye de omu ba ne de ne ha mo ho de ne ha mo ho me pa cha te si ya no ma me no de wo de ata mo ba ye ma ntam wo fo ne sole a te si ya de ye nya ne fa ye banko fm bi ne mo aye ne nya sika nko han dan wasunsum ne betiko Leslie ya no bia obi enti ase wote nya mia me nim ho hwe dem te ya ne se na atese na modi a kire wo mu jojo Leslie we hu na ade wa anye ni ye ti bia o siri ya atamu no watimi a wo mo ti kwaso mo nko pesika family wa de tena ya sa Leslie wo se nya mia o te ya sa na wono so na ni emle no wo osu na mo se Leslie ensu wo se ma te nya mia ana ka misuro na ka do mo de ya me yima no bi enye ye no ka me bodua na Priscilla hey jan obebodua na against wine nti ano na me kwa ma me ne wano mo na me de nkra ko ja no na ma me ba take break obebodua against wine against omo amudi hu fe na ma me no da bi nya ma me no no kwa de na nchen na ma me ne de na ka se ehia me pa no wo mmra kote no me na nso no obi enya Priscilla ha se nya Priscilla objection sa Priscilla no you want na de enta objection na again we nya hoto dundum hafo ni na mic na me me dweno ho o se babie de okan no na mentina sienti o se ususu se enka omra kote no me ye den na ka o me kan chile ko community center no ka chile nkofo no obi a tibi senya Priscilla na de ne ma ne ba ha se no na wa info na kote ni ya o ma ni ntum na kote fo mfra na Priscilla nwa Priscilla ya no wo su baby wo no ye ma no kwan ma ne order in court mame ori ene ya me itimi ayi wadi o nti na ha me pa na ha me mame me ba mame me ejaja mte ko me nyi mame edwuma kaka ba che wa ya o be ko suspension se o bebe ne ko transfer na chi e pon aba mami se obi tre sa Priscilla te he kasa no center for ne te he kasa wan kasa de na wote mpese ubo metofa se wo fie no aye bo wa mane no wan kasa nye de radio no obi beti bia ka cho omo se ye den no omo te ana Priscilla na omo busa no de bi ye omo se ye ka den ye den Samu se ai yes ye be boa wo mo na de adwuma na opeso wo ye oh just ensem de beble ese be boa wan adwuma be no Priscilla na obananka sa oba ya obisa na asem okaye obisa no na ebi wa me bisa na oka obisa no ka se oka den ana mo so kwankwa dwene ho no wose ani dabi obisa no ka den ne ko fa sa nkomo no bae nkomo de he de e ma ye ko bisa no se e de no peso ye no de ne de sa nkomo no bae sane ma no davi ode o mo ba ha se no mo no se o wose nkula de se ye mo duane ni
Ano ko de sister me san me banity wo sole fo. Why say? Satan na mo so be kan o mo be kan na ha say no. Mo sole fo na no aduane. It is a mu wo bro bia mo nananom no. And there's a discipline woman. Kodana betna hano. And near mo ye na wo. So we pay near Baba Shady and now nana no me and no ha. Any banter on one nana so say be no ra and kasa we say maso mo kan wanye. Hey, can you crane sir? No mo kari na with TV so. Hey, Mama Meba, Priscilla. Hello. Priscilla to say. Na I don't know how ba ha ye ka nkomo ye di nkomo yi nyina wie ma wo da ase ko ye yachi e dia na asa si wa chire bi That's me ko na That's me ko na e de be pose ma omudi omuni ma pla ni ma omuni ma na ye na phone am fan to loudspeaker man entire waso na mente won ka ye wo so ko ya na hwan say when me kan plan na mo o mo say la no mo ni ma mo ni me o mo na be ma Debbie stylish pacho free biem anase Priscilla gina ye na menti asem no ase ne yenka mama mi obi ahun sign up sumdwe emra na yasunko adidie enye sa enam sa de we wunti obi frufro te ba bi na se okoto so obi be kwa amane mu ana bibia obi ampeso obeboa wo na se kuro yi Ghana ye chichiri di say di ade ye koy ana ye bai Priscilla. Hello, yes, hello. Yes, auntie. Ola kasana mere sa fe de mo a. Hello. Yes. If I say there. Yeah. If I come here, sound and na enfa na Priscilla ni sukuu yi we line ni munya kra o ani amesra sifom maye na de wu kire mu no de o ka no sesei oso bisa awu antie mu ye wo ho Priscilla ba ni ebisa no se eye de na ne ma no time bay oso oye dwu o school mo kira de ana de oso opon o tena ba asimu akokofa enkola no. It is at 6:30 na nkola ne pon 3 no eya na hwan ne hwe wo mu kosi so beba so wo ba safwa na wo fa wo be bi odi na mama so say there mani memo so na nkola o manyenye ma wo memba hello hello yes also ko ide ne see here so me ya na ma obi mo obi kula obi Emfa enya de a ye betimi na o ka bibi na pese meti so se nkola ni so omuni maame ne dada na ana den so betimi onye WhatsApp voice note nchirechire mu maye na ye mmoni enti fi se me nti eho na se ana maami e uko da bi fi na ka uko yeden ka me pa ko bisa se da bi se si ata mo na mo so ade wo mo ba ha se no Priscilla na se si a kotefu obi bi mo di Priscilla no tinke be ya nko wo mla ho no me san Priscilla ti se nyo Priscilla na de ata mo ba ha na Priscilla nya asomdwe eno ani ade amuhia eno ani hia me na ba ni nya hoto mo ha no ho sao enti mimi se o kasa we se nkura ne ba ho no a mo ne nana ne be kasa ye no eno opam wo mo se wo mo nko na wo nana no no so ede ne ko chinchiri ya no bi o mo nko akoye eno ma hunu kwan a mame nkwa homa no so hello hello yes afede ye wo so kwa wo man ka se na che o me ye bi kan kla aye no mo yo no mo ye o mo ne nkula no
I'm the first. I'm a crowd that Muslim woman. Oh, okay. And what was when it's hard and you'll be a woman in you. Now, one man catch yourself, Mammy, or money, one, I'm in woman. At that time was only Muslim woman. Mamma, plenty. Oh, baby. Na so say wo pusla enkola enko mo yira so de mama ken sa na tie de woman se enko mo ba yira o onu na adum na wo hunu wo so onimu fie wonimu obi a enti hana obetimi aba me ehunu nkola na wofo enti de biem na afa asaye twema mentwe bebre yi mama enkola mama no in she riot ono area hono komponi na wono mna ade odo mo ye de na so mama no asu oni mbabi awuti ama mama oni mbabi awuti e de ba so enkura ne ka de bi ku kwana ka chira wen ka enkura na sam na wuti oai la nkwa na sam no na wutie na wo mana akwa ba ha wo ntro kase o mutwa de to so ensam ankwada ne kan sie die no wachi a enke fa wo ni nkwa ne nyina de mu ko social welfare eda na emu ma wo mu na ko mu ye hyehyɛ ma wo ebi anka ban na obi anka hyehyɛ aya ma kwa ka wo ntimi enti se wo ba wo bedasi wa awi a yesi na odi akire ene yesi se ena David Mesamiti ene o meye se na ma me panyimu a wono wodi nsu wo ya adoye da bia na wodi susa unim se ma me fu o nyini du se kwa menopause seminti esu no ewo mu dadade e kwa na still no de abayi nti be kwa yi dada ni nyina ade aba Priscilla hello yes Oba person papa bi aka person papa bi ka actually mami na family na me call mami ho fi say me there I don't support it say ono there feel say samutimi ma me concrete evidence say mami no ye nim no onim say ye fie ni no share that there ene na makone so but muntimi nka no mu bia because me no bi dia ha omu ya no mu bi kan ha o ye se wa mu wa kwatena na wo de obi beka de yesi unim sama nipa kafa nipa ho a ye de tia nom say ye adwuma pon da no unim sama mama jai yo sister jai ensem ni bi ho ye ka kire wo a wo kwa wo tia wo mpe nanso wiase na ye timu no nyi yesi nyankofo ensem ni gina so bro ene ye do obi beka bia na bekwa ko gina wo say mi ko kire ma kire na wa nipa ne wo say mi di bi mu dabi enti se wutre ye wanya wo ma wuso wo ba ye ne ko bo be no wotwe na wu nkoda na enkas ebi ko anka wudi mirika ka beba ha ka wo so beba se ye wo mama wo enti yoka na tuon twa Priscilla wote yes never see yoka ama mami woda enna wo ye bibi enye no en ceasefire etuon twa waya wadoye wobua wo ma wo ma wada na se agimu nhira eno anu no wate ba so mate ye na ka pesa ma me ne yema wo because me continue me na ma no bi ebusa e ko krisis ka ko she riot fan no mo de ma beba mama yanka no kure o die si ye no me de ntwa ya mama samodin kra uko hwe mami wankoto ne yede na odin kra gya ye man kra ne nam na we ka kire no mami ne si obebodua enye nyame obebodua ene mami ne si odo bekwa infie eno ne ade yesi sama ahemfie ya nkasa ye hiami wa ahemfie aja mama onkra uko wana odin kra gya no minsa ye yi na me kasa no me fa na manta ho ila yesi aka ye de hello yesi aka o si ohumi a me batobo o de tobo why na odin kra ne gya no
ama me panyin me hu ame ye wode nya wo hwe Kasa. me ye wode Kasa wa kawaso. sanko wa mfata mo ama hanka bibi ma so eti ka wanya den mama ti ka wanya den na wo saka Ni aka patrola. se kwa mo fa so furi wo se wo ba wo fie ho wo mo fa so ko be hu kwan yakọ so na akọfa nsem bibla ba yi asem we hu mekwa homa no so minim se bia ye wo anka wo be de ma mi kan sei na ma me ne kan wo anka wo be ye den se wo ho enkoda bia ba wo ho wo nim wo nom omo no na na nyina apie wo so be di wo machi wakwachi nchia wa hu ba bia mo te o de omo ba radio station omo na na so se ohu ya nka aja wa omo ma omo koye ko be hu kwan abafie 03220 835818283 mami hu wadwe nkyere wo betimi aye no saa ana ye no saa kebe ye na menhwe 03220 835818283 kyere wadwe wo asebo se hu na yenko suoja na memfa ebi ho hello Venetia P je adia ma me ne ba ne ye long mi to nyame se ma me we so se kama me na be chiro mo nyaro mi to nyame NCRI FM. Amesra FM. Osi omra FM omra de me now so. Na kote information center is chef mo. E dey ko akiri. Ah, mas me issue nyan sound. Fu me no na ho ma me. NCRI abotre OPD anu ati free wo kokwa ye ni mu. Mese obra ha na ye mfa pacho de. Dem obi ani di matamu. Mami. Nya abotre. Hello. Hello. Beda fo wudi. Sister kwa bio me ka se fenja. Kwa du yanko. Ye ma me no ni enu aba mama papa ya de papa. Me se kwa we papa na ya na so we papa na enye. Ada se we de yes rawo mo. Se so nko fa ankwalai ena wa fo mama han wo ji ankwara na se wonko. Ena nko ya anko fie no mu na ye so asem na ma me ne bebeka. Eti mo nya sa. Wo ya papa mama ya papa nu no ho. When no how mother the video no mother by on the hand and answer say obi kwesi me de ba se ne ba ya nhwe ne ma no awade ado ya nhwe ma ohu wo de nyame ya ado wa so na na no mo sa do ma ba straight ama won sa aka won na no ba e bi ba se mo bi mo nya sa mo nya sa ya nya fe Ase men kwesi oja hello NCRI FM. tie ure TV ni de ne na ye nkwane o ye mfa bi wo formula hello Nana hemu. me no fu wudi ba bi afo efi Ma Rose na me kase. o mama yanko Ma me ne mono. Dada me ni na epe mantem. Endi ze ya da me ko ne be tun kwala ni. Won be kan sire dada se. Ne nana na jani bi. Nti o ma se nkofa. Ena me ka ya dada se me ya kwala na ni mu a. O be fa kwala ni de na kuchi. Nti o ma ne nana ni ni won wachi. Jina so me ba o si danu akoda ne ba na wo hobi Na me ba adwuma. Me ba adwuma. Enti me hu kwala ne wo dada ho. ba dada wo ni pe o kase na se bisa so ne akoda ne kasa hwan na ne wo na so bi ani wana Na wo no di ho. anti Obe pie so. obeto so okay what e fe ne say Enti enkwala ni yo mami ro ska sami enko kwala ni de na kuchi nti. O ma ne nana ne wo nko. Ena me de me ba adwuma. Ene sai me tie ya ne sai me ni akosi yi. Ni akosi e ne dada ye papa. Ni akowie yi. Eti me tremo a mon kan tre ma me na on kana kuma ntuni yem. Na bibi enkoto kama. Why? me da se mami fa be nsa hello Hello? me da fu din ba bi afo efi Pastor, your friend say make us fi UK. hey Jane ni enko Me mama money ejuma pa me so mo. Mon kan che ma me na ne nana mo ba ho na se o dey asem. I said that dama se ma me to one and me che na NCRI FM. NSB. It's so. Mon kan che that ko kan akoma ntu ye na ma no. Mo money to be pra. yeah that's it mami fa bi wa hello Me mama o ina pre wa pa. yeah
Yanko. Contrata ma somo coach. Mama is big mama. I'm not big of winner. Oh, me. Yeah, some people, me, mama, because of a quarter and a temple broke. I'm so much. Mamma, I didn't have money, and I got some mamma, and I said, I don't know, I'll say, the bush penny. Why? Mabra. I said, before a fool, mammy, to me, home. Yeah, I have to be a cashier soon. Sabi mammy is in present, and then for my and then go for them TV soon and make you nearby. And maybe Kaja go in shape, maybe could be too soon. But you say, Sabi mammy, I grab back, selling what second about. Papa, why are you on the debut? Oh, I won't come, I shall take yourself. Oh, yeah, can you be a wound you? You don't make them a man for Swati. Young question, hello? Hello, him Abrinwa. Menafo. Or he might be in patch to say. Oh, Mama, Papa Jinaso. Jinaso. Mammy, I'm done. See, it's me, baby. I'm a penny once. See. Hello, Toby. Hello, he might be. I jab right, and I jab out. I jab right, uncle. What he might be, Unya Bema. In fact, my minute in the bag, and Mamma Wolf, Papa. Oh, program, yet I don't know my minute in Cranbow. Mamma no vacancy, Cassam, or he might be. I'm fighting until you're doing a dream bonny work and a new food, Mammy Penny, and look at what Mokan or Mokano. One year Obiban Ira, and what in a bar. And you more. Come about Sedan or some of the mamma. Mammy by or he might be, Mammy or vacancy, Cassam be said, well, here's the cabin crying, here's the cabin. Sir, a man for see what in the back was racing. I don't know, Rancasa, Amity, and or he might be doing maybe on Ghana for Yamon can't move any pen, Mamino, one in Bamu, wiki. Hello? Hello? Medafoodi, baby, I'm friendly. Me de coffee, me takwa. Yo, Bema coffee, Pacho Yanko. Oh, Sister Martha, I am here say we may anyhow because. The last time I said me supported Ebusiano, na me supported Sister Martha. Yenina Sujawa. Hello? 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 Biwaha, ebi a ebe ko beba na atom. Medafoodi, baby, I'm friendly. Okay, yemfa last one. Wa say na yenko yenim. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Kwesi Yanko. Yeah, in fact. Yeah, mami please here no. In fact, or share before Facebook papa. In fact, I bet ni pa your papa see. Na share friends and me kwase pa o di gu na first station so. In fact, obrade ni dem dem ye. Mo hwa na mo sati bi ama no hema. Wo nyam nya yuda so. Asumdwe nti ne wa ha yenko asuoja. Hello. Hello. Medafoodi, baby, I'm friendly. From Frank, because free USC, New Jersey. Oh, Papa Pacho yet you. Yeah, I don't be TV now. I think say, mammy, on your butcher because the mammy and Yamiso Jumana, why no? Because new piano beto will be bobbing a bonus away no. Because so I know could Janima Bonia for and Cabedo who say. Mammy win a sir. Inti koso modana sinikwa so mutete no. Bakrams meeting I can. Okay. Mama for last one. And abroche for no fra nefe. Fi say yan kwaye de adwene ya anyi nti na me pa abonten fo no so abisa wonum say. Won so adwen kire wonum say. Hello. Hello, Medafoodi, baby, I'm friendly. Okay, Mama. Now what can baby? No, sister. Until when you will be any petty me if I answer when you do at Amasa. I'm not going any party, but I was in Pump more. Oh, Mammy. We've been more flower could be there. Hello. Good afternoon, Medafoodi, maybe I'm friendly. Your friend, your mammy, India. Oh, you mamma, Pacho Yanko. Yo, mamma, no, you're not. Me did say, Obi not say, accident. And that's
na na adwene so ne sɛ dabra kɔla na ɔbɛbɛ ba hɔ no mo bɛ ma ne sika Nhyira FM. na ɔmbra na de ne deɛ ɔno ne ba no ntwa so na nyɛ sɛ yɛ da se paa mame yɛ ha deɛ nokora ne yɛde yɛ adwuma tie obi ani hɔ obi kura tini so na sem free fie ba a ɔno obɛbɔ obi charge wo ba na ebubɔ nko ɛbɛka kyerɛ sɛ bubɔ yɛde nokora na yɛ adwuma deɛ esi yɛ no menkyerɛ wo deɛ yɛ nanso sɛdeɛ nneɛma kɔ ani wɔsɛm na wokatwa atoɔ no deɛ mema so mu deɛ anya me de yɛ wo ka sɛ wopɛ sɛ maame no bɛsan muti ɛwɔ ɛyɛ Kote information center no eti ọmọ yẹ saade mebe o ọmọ yẹ saade no ọmọ hwẹ program ni bi na wa wo hwẹ bi na wo ba mebe o mebe o oba no nti oni ano so ona na me ka no ono won pekasa so ho eti ye o ba say ye nto de mo da wuro nkyere Kote man nyina say Priscilla mfa ne ba bi ama ha na da bi so na Priscilla no so ba ha say no obeda wa na ase wada sintike no it's a business who could feel one who call ya na Davini one and crabbe na udija ye mama mi saba and me petty say what can say eduabo ba ye de agya ne se me se mabodua me de ya sama na agya hemfie na ya sa na udija there be me se Kote e ho place ma si no ho o se kan nyame a ko bebo o mu ya ne sa wasa di no ba ja ho ma bi wo ye David tie de work no na ye nte ho na se nti kire ho no mu na ya me ya pa so de atam ba ye no ya akwofo agina so a mu still a wo da so gina wa mama place la na ka sa akire me ti wo ka so obegwadua no so wo na ka chan se mu mo Kristo ni nye sa de no okay iti wo ko mama wo na wo ko ka den no ankoto no enkra be na wo dijai na ka me kwa akoye you know ma ankoto na wo ko fi a ma me ka kire na wo so di esu eba ha se iti wo number no dijai say onye ne den sako wan flame na me musa no sa de me kwato ne fi ka obisa ne say mama na ye de na ta mo ba wo ho mama so won no so tam ya won so de ba ha se no na ye wan kasa wo udi ne kwa enfia pe ka mama wo e da enfia bi yesi abodua yesi abodua dabi o na me wo udua enu anu ni pillow sister no ma se mo anu o ba pese obeka bibi a che mama mi mo oni dua dabi o ba pese me pa asem ba ko ho busa mama ne ma me se won pa ata mu school mo kwa kan kire o mo se won ne betena bisa wa bisa ata mu ko fi on ko hye o mo afa de on bodua no mama nan kasa on bodua so bi wa bisa no woni bisa mama nan kasa on bodua me se me pa chom de bi mo dua so na bi na tobo ni mo nkola no o nyame tuli ni mo David tobo bisa no de wo kan me se me ka se me bo ni duo me bo ni duo me ko suku mo ko te mama wo se mo bisa me no emu oduma me bisa no ono wani no onyia no me ma me pa chotie won kwa ata mu school mo kan kire o mo se woni o mo betena se bisu kaka na mi ojuso ama ata mu be fo me hye mi ojuso wo mu dia ko peja na mo de no ma na e ko ja so mo bo mama ne ye wo mu dia ko peja ba minimum mo da mi danu nyame so ni madanse ni na mama nsu won te nyame ni madanse ni me mama nsu won te na wadwiso wo se sa no o keka bon te me dwunu ho amenti ase hwe niam bia akofa ba se ni tino mo sole o mo duru ho no mu no ya me mo mo yeah you know me say me ma wa kwanya say mami media minim say wo ye mo papa obeba say obeka bibi a kire no ana no wo mo nyina ye ntwa so sister anya adwendwen e da me so nie na me say wo nyina ye ntwa so obeba say me da na ase no obesa mami ne so onye ase da we menje ase da no fa da bi me say ase da we me kura menye mama nti ese nka pesa me ye dem pa che bibi papa bi ka che bisa me pe bibi papa fa nche no e ka che no da bi me ka che de me se pe bibi papa bi ka che no mu odu dem dinya ko da was me so me dinya me da was menje me di acha no on fa se de me di acha no esun bo sna de nyina nyame a ono sum awia na najo no me di acha no me so me di adana se me di adana se so mama so a mama yi
nti nyame a ɔno ɔsoma wiɛ na adwo no ɔfɛ wiɛ na adwo no bidi akyɛ no bidi ama no me ka so ɔntɔntuma afra me wɔntimi ntɔntuma afra me wɔntimi tɔtare nsɛ me da nya abotre ogre I put it to you so one kasa wona na no kwa woni o mo adaje wona na no member wontie wo mo yankura bone hwɛ se de wo kasa yeso messages karo wo ba ba do hima bi sa ne se e de adwuma no wo ye ene wo so wo kyerɛ de no do fie 6 o'clock ene wo se ne sa de ye bepa bua bi aboa wo a wo be gyaje kyerɛ na wo beto bi bia tem bia woni be won kola no ne wo ma ha se bi a wo so bane a wo ye no no wo bia ka se obo ba be sika wa ha da bi na wo aha de obi ka na wo ji adi wo nana no ba wo yankura bone yende wo ma wanu anko o monkola we 12 years o bewo wo hwa action no ti na minim se wo ba no wo ye nana wo be pachew ama bibia to ye se wo ba na koka bibi pa anya wo gina ma pachew wo kwa wa be se case ni chede o bare ye no wo kwa no be se asam so da ba me ka tanye pachew wo kwa no ba be se asam no ne ni me hwede wi se ye bedi bronya se se wo mama me ya foolish woman wa yi di pamboni ku e bi da baby is the wo ye die and so a top na wo kapa no kwa enfiri wa kuma enfiri wa kuma mu da se no wusi ka se ne mi di nyame da wase nyame na so mbo da bi also obi ofre ye bia anka bia ma obi ni ho ofre ya waka bia ma me wo ma me di ho ya wo kola na amani nyina aba so enya wo man na no na yankura abone enti ho na wo so wo mo wani ko na wo no baby a wo tie no nka wo je nkwala no wo nsa wo ba no kura no se na da je so wo school anka ade na wo nyi wo na no wo tena na wo hwe wo mo ko mu hanana fo bebre ma o mo na wo kwa wo nyini a wo mburo so se wo ntime hwe na nafo enti se wa beya obi so fre no wo kana sma wo sa de wasema kono so wa nya de evangelist mama kakare na me naima aja onkwa so breo yeah yankopon hira amen naima de tie ni se nantwi bini oni siwa ana wansena ba ho ba de eche so wansena ma ho okay na ni awo ba se otia mu yi wansena ba okay naima ni mami mu na de bi se ye mami ene entina ne ba no wo ye na boy na nware no okay hona so hona man me de me hwe wo na machimota forest na machiri kura na me study ade okay because ye mi sa asem bi se mami oso wo hu ntafo no kwa omo aba ana odi omo aba ayi a whole radio station Ghana BBC adom nipa hwe ye sesi a na omo bro 10,000 sesi a fa na yi nyina ana oba no say go adomfo akola bi afuma bedi me ho menso minim police station ni mo bia enti mo ri omo abusuafo nya dai e ma me ni passe na nkasese 7 producer e bo on ma so oh yes am meto ko su ama what ayi farmers day na chi no yes ayi good Samaritan day okay na ye bo mo abaso nka me maji bebre na ma je tie ni mami na adwino de ba yi ni fi say ye wie program o si form ko ye wa mo na no kura se o be pe bibi ana ba yi wudi akire na ba na ma take akire wo yi e bokuro so bobra ana otimantam na wo say obebie waso a wontumi ntena ho yeah ma Ghana ha no ya duma chede ne konkonsa oh sure na Ghana fa duma chede ye konkonsa hwe ma atade bia be hye bia Ghana ni wo ho asem ka anka de let daddy number obo show wa shampaboa obetumi be tro se foot ne de original but Nike no ye fake yeah okwasem ma yet ya me ko social media am sim ko hwe de no obi say so I like your shirt but I think you like yellow too much okay no kwasem ma system ne wo mu no so say obetie nsem a enti de ya mami ka se de amanfo ka se na amanfo ka me ka chen totally se ebasa na so no mbom sa na ode ba de a o moa ne ba no okay me pa cha ne ba no lady ni besi a ne nyom lady
hwe ni yam man enkola no fe tinka abaya we yabisa no se wa wodo so onwoda ne bani enti yemisa se siase ekom ade enti na ma be ma no ne ntamte yebisa akola no o se ya papa nte ye nchen yeah akola no statement say ya court anke de akola no ma me ne betu o se to se hu ya ma me tumi bure ya with akola ma me se o ti adapa na wuti akola na se man ke bia ba odi dwanto ade America be pa ma me ne chew se wuti amanfo but one tie program no o ti ma se oba no eba ye no akonya we no anka se ye hwe ni ye adwuma ra stylist akonya we wo bitra mu chapa na Joso den ma me se Joso den be yi no Nahima de santie nie mame oba no ba ye no ye bisa no se tambe na ankwala no me so o tani ni na anya Nahima no ba be edu no de kama so edu no se abasa de a ankwala no be se ti ankwala no be se nti ye mom ye pese ye boa wo na enye mame we oba no entafo no mame ye mom ye pese ye boa because that na social media ko baby social media amanfo to say on ka bibi no mo mo bi o mo dia bo o sa kan asam no madam me putu tira ne say naima say o kan sa dia enya putu tu yin say oboa say be ma no hwe oba no obi sa ne say wo aho kire bi mu o say no problem bia ana wo mu ana akoye nka akire bi but sa moko tietie promo ana tie promo de na mame nka asem kire se sa tietie mame wo sa atietie na obabie wa so no ene me nka nche se sa wo yoba no asisu a untumi nwale oba no so untumi nwale adentia obetie se wo betie dia you can move with anybody okay what go de mame nka oba nyina no anka on say everyone say mesramo de me ba ne ba ye na objection sustain yes sustain am pa am so your syntax tank tank for papa wunya bi de si ma me mesa ba ho me madavia kwa ba refresh wadwene na wiase nyina hwe ye da suba mpa bi de se de o ka se o kwa asore no na semwe ye nka no de o ye de wa anye ne ye no kwa de ese e ka kire o papa ya san nipa bi no mama papa ya kra boanum na wo ma yera na memi hu emofra ne emeka memensa na memi ntu hu anamon ense ma daage emra metena afide so mehyehyem emofra no tese ye mehyehyem mechira kwan a memenya asem enti mami bone ben pa na enti mami yeye bone ben pa na mami ye mo fra ne mami ne omo nana no esi fa twa mami ya chimpresa ade bone ben ya na waye esi akra de nipa binu mama papa ya kra tese wo dwon kra wonti ase se ye wo ya papa na yiu se wanye papa na yiu koles no mayade omayade pa we de nyanka me ba be kan omaka ni nyina omo obi ofre bia kana adwen kire maame no bisa asem no omo nem ayi maame ba ku yedi enye de enye de niti ne boni oyeye ne so be ode mofra ne bae oni mebi omote even do kra no ka se mofra ne kra na mfa ne nko bebi omote kra no bebi omode ne ko ne namye bebi omode ne ko chinchin ye inti senko peso odi omkwajiska ntanya kwa hu no odi loro kwa hu no mkwa kwagina na wa hye dare se na ne efra ne we ba no amaniska bebi omofra ne di maami kokko ne namye obi abrewa wase ne na daage edi mofra yachi ese obehu bebi omote keke na we hu no odi omabahase ya we ka bone ben fom so ben na waye enfom so ben na nka waye enu nti mu di na temse mo di ne fasa kwan we so se o mesem ombra mo mantem ho no mbeka se ono na de mo fra ne call TV so na nyem na mo ye mo de o mo kwakosere siska how asem we why na o ka kire na be ne de o de se wo se wa on ka se wa ye u bo ni dua na se wa mo dua bo bia so se anasa ahemfia asem bia mpie mu a enti sa asem we kra we why na o ka kire na be ne de hana aka che na be ne de eya ma nye nipa boni ni amasemsa
wa she manti kra ye wom kra no anya ye onye safe kofo chichen penifo ne nkwala nyina o kofo chichen kofo na nti wa hu mo we kranka wose mo da na se asedan kranka wose mo wiempo ukofie won nka wose ukoda na se na nye sa asemu na wose ukaka kire no afi na kwales ne etwa wano awusu se na denden ayi obinya o sha utumi di na tem den na opese o mo nka kire nipa bone ne ma wuye den na opese o mo nka kire amro mo akwanya se mo ka bibia o ye ne ni akwanya na ye ke wa akwanya pa nka asem ama me bene wa be ka kire wo studio ho no ka wa wudu na mu mirika na be kofi akwanya ni ho sa ka wa nka be je ho gina wo studio ho ansa na wa kofi da ma me na se fi se wa ya ade esombo ama mo fra mienu enye easy na hye bebi omutipa adukura na ansa na wo be hye abofra fi ne mo fra brema ma na kwakudu se mpempen so we na wa bre nti nkomo yela ya nka wa obre nyina ahyegu ka wa boka hu aboka to agu tema mo nya nipa boni niama mo na ma me na se na mo nya ise mo keka ansama e be ma na wura ho we ya mu ye ya wo ti ne so obetumi abie na no o ka bibia benyam mo hwe yi na wo ti chani nsonson we se we kra de ye ketwa bi kra ma nsama ankofo keka no we kra de se ketwa bi ma e wo se wo mia wani na ogina no na obi ka pasam papa bi na ka kire no nye se wani emre to de bia ni omre no emfa nkwohwe e wo se wo do na esi fom na wo ka bibi to ma adwin no mo nso mo hu so omo lem na nya omo no mo ndi omo lem nya sa wo omo ka na ye wawre ho na wusu no omekoso aye se omo hu se ye ode waye mre nti ka bibi no mo nya sansem no mo keka no nya ma me na e ba besiesie bibi ama wa hu kwan ya be fa so abesiesie wade na sumdwe embra mo me yefentu ye hofo obi ya adema ye ma ye enso yani ne na nipa na se ye ma nipa ne hu se ne o ye no esom boma mo me yefa we entu ye hofo ne yefa mo ye bra ensemre edibesi ha se medin no na na akosua adepa na me kai wo se ha enso da so emergency Ghana TV like video no na share na afi wa adwenkyere kakra won so wo no one me enche na me sumi hu adwenkyere aha na me de ubesi da se ne mesanso ene we share bi menemo edi enkra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.